rally korum kvai rasang gahaya lagi share member sai koroli that lui the crystal english salam sadu shitale welcome sadale itum ari misin la so kami samang kvai sase we make up the sihasas lagi shina pending gahai about ribra narawi tum binglina nang yurmi ching the klewaning shie ari misin the no it tuine tum limit tuimida hakata sangmilo the sehakasane roho Jesu Kristo alongli ring the clay mirin hi kaya kasakla kathalala mashungrik in the ring kawai narawi tum binglina na tam dithe milo nawi akon shang sak milo itum legishia member ka chung kana roho nali otram ngatsirata yang pangshap kuishok laka se hai nang rum laka lang mai da ribra lan na kuishok laka tamma tamu nali chikatak le church li tai tsena offering ina mission ina pong ating da mi da le sai ko lila nawi sok mi da shumilo kala ba ribra lan la nawi sang sak milo ta se ha ka sane itum nawi odram khang chilim pung phang sak da ngram re ga sang matai ga sang sak milo chikatak le mi ga chi budi nali odram khang thui reng ga phala sang milo tai mi da nang rum sang milo arui pung hi tum nali khokram hinan sang milo mangla ga tharna ma tui milo ta Jesu ming sing da pone Krista ming king sa chingono amen achuba itum rally mi sang la ga khring tai la kai na Jesu Krista hidi tumai sari sada mobile ga khring mi rin ni tum teo ka amuram ra itum na romans we lai ke tam ga man na ka wong chung khini tum le tam thei da Krista wili ka sang kala Krista li mi ka sang mi rin lang mai de tum romans chapter 12 ka ka tam than itum mi rin hi ring jikat sa la ka ribrawi bang itum hi thang thang mi rin ni sacrifice sa la ka cha itum kala to winning the chang le chi thit la ka ring lo chi hangai le chapter 13 ka ka tam than itum li governmentally itum submissive ka sa very shipping governmentally kamunga pingli tum submissive sa ra kala verses 8 win pata laga pata tam than legacy na rawi ain ngusung sa ko itum tailak ina very shipping here they sing rockra kala itum legacy hina itum very shine Jesu Kristo ti shune ke ti thing sakra ko the handle kala actually portion hina Romans 13 with 12 to 14 verse ka tumiyam ra ari Romans chapter 13 verses 12 to 14 put on the Lord Jesus Christ idum na Acts chapter 11 with 26b about tam than Christian very she aji tum na very she the whole the Christian gati to yar hi Syria with Antioch lead in make up the hope in the hand and the disciples were first called Christian in Antioch Rivrali ma thaya chendal ting hina Rivrali ka thaya Vereshi Rivrali Jesu Christ thi ke shura ping hina Jesu e acham ding rui ka bai Jesu e ka sa ka ba chi yang la ka ding ngai heu la ok thui da klai chi thai la ka atumni tu yar hi ka chipat tui tu yar sa ta sing phok ki ko Christian ke thi ho ko phok li khamatha aming khamatha tui na ka hang maning maning kha chipat la ka Christian little Christ Jesu thi ke shura Jesu ke tiao na na thum hi ta chipat la ka ho phok ki kreli ba idum na khayang tam than Jesu lis ke sang ping ba the way shong fu ji thi ke shura ping the thei sai ka ara hili itum na Acts 11 with 26 ka tam thang ka hang ta Antioch mi ping ka sang ping li ba very shipping na Christian Jesu thi ke shura ka ji tu yar hi atum na sing phok ke da hang thoi wang hla ga atum na Jesu acham Jesu ka sa ba ji yang la ga Jesu maram ji ma tui la ga Jesu tha ko he tha ko ji la tum na sa le how the oh na thum here Jesu ka tiao na ba tha nei da
atumli mingpo title combination aji itumli Christian the middle title kuibang enemy club atam dili bare shipping li chipat saida Peter nala ki hangla awi jiti kreli chapter 4 is 16 li yet if any man suffer as a Christian let him not be ashamed but let him glorify God on this behalf natum na bare shi sao da natum li I being a chipat da khayak da kala persecution ng shay da chot da lei sa kha natum ma khayak lo ku wang la chi shui ti ge shur wang na ma khayak lak lo kha ka chang khat na natum na ri rawi ming de ka ma te phung shok lo da hang de itu mi mirin itu na phung da le ka tong na struggle sa da le tong hina ri rawi ming de ka ma te phung shok ke ge ji ma lai pai in a hili ka ka ta itum miur hili city hili discriminate na sal mening men chena ta ina ka ka areng ri illustration aka yang ram ngai kipa ka li hi chipat khbai kipa ka li hing khunda khbai la mening men nei kha a chi itum India we city ping li itum li identity crisis li kubang ka itum we asaki Asian look la sang how la ka itum we asaki khang te miur lang rui how ta thak la ji ka hili kubang la kla te ma chuk yang tam thran in yang la ka hili Nepal we na kra sot naw ping hi Nepal li kat man tu ni ba atum hi ka shang naw ka them naw ka chung kha lai ba pam ka atum na India we city ping li migrate sara tak lai ping hi atum hi any profession tai la kin na nem khamai security guard ka tha maning ka ta driver ma kani hi ping hi ka chung ga atum hi accept sai wo la ka chimang maning la atum even sui khang rui we trade li la ta sang la ka atum li hi ka tha profession hin atum ni India we mi ping ni yang khra tam ni nem mai da khui itum ramli ena tang da ung da le ping hi atum hi sai ko hom bing sai hom la ka phung li pam la ka ta ta atum hi sai nu yor la ka ta nem la ka na khlei mi yor tha dei tum na khui ek chin ka ka chang ka atum ng le li atum ka shang a ping them la khai ka chung ga le pam thalala city li atum na ra da khlei tam tran itum bing na mi bing na hui mayam bing na khya tam tran atum mi nem mi yor ne chui ta mong a khai na atum ni yang la ka the acha Tangkhul na ping itum bing ba lak shong hang ka ta all around the ne ka mostly ha de itum hi middle class te on hang ka hai la maning chui na hai la maning lak shong hang ka in hang da le hi generally da hang ko le kai ka be shi ka them thang ka mai shang pa mi lang ning da le nem la ka hai lang ning da le ka thalal la chung ka mai na yang khung atam than itum hi middle class le Jane Araga Taraka, maybe lower middle class, itum tata satak lagi. Hiliga Taraka, Lansin with Pongido no itum making Chung Kamena itata lady. Katalala itum being he, Kateo Matata Sari, Matami the Sa, itum Lan Teo Matami the sing the hike itum he, Chuya, Bakla Kapai, Gang a pun by. Amaning a color, Teoka Sari, Matata Masatu, Aramo Matana to the hike itum he, name. Shong lang kunda ka pa ito mi along lik lai no ka la ka shong hang ka hili to mi Korean ka tha Asian khang te country are Japanese ping ka tha hi khra tam than ba athum bing hi ba hili hi ka tha khnem ot ding sa ba mum na chui la ene khung a khale government na hong la ka maning ka thami company dia thna khawa sa la ka maning ka la thami tourist ta yaw thui khung mi sao ta athum li yang khra tam than Korean ping Mumbai li thata ring silak na chot lak na ma silak pam pa thilak chena mi ping na tum ni standard na ka chui me da khui ni wa itum bing hina uklung li ba Korean ni uklung sang hai Korean thadai tum ni thadai yang ba la ka thai ba hau ka ta chui ning ka chang la sang hai la ka atum mi cinema tum lifestyle ke ma tam than itum la chui da ta tam ma ka ung ta ki da sa ka chang ka la ka shong hang ka reality itum mi mara kle limitation lai how the itum ni yang ra tam ni mi ping na Korean da la mo khui ma che na ara itum ni
มียุลกับเทวอามิงฮอลแล้วก็ถึงนึกจิปแต่ก็อีถึงพี่มันก็หนาง่ายดิก็อะไรอินไอฮิลีหังง่ายป่ะก็ถาดก็อาจจะอินอาตั้งง่ายเลยเนปาลีจุ่มขนาดเกาหลีบิงลีตั้งคนหนาวบิงลีจุ่มเลยก็ละเกาหลีก็จุ่มขนาดอีทุ่มลีก็ละเนปาลีบิงลีเนมเขาไม่มีอะไรลักกันก็จะมีจุ่มเฮาแต่ก็ถาดก็คิดว่าไอ้เนี่ยขยังลิงก็ได้แต่เฮาก็เลยจะเขาฮิลีนั่นลี identify สัตว์เลยฮีเนื้อก็ถาดริงเลย city ฮิลีที่ important สัตว์ก็นั่นน่ะก็บังคุยได้เลยเนี่ยว่า what สิ่งที่คีก็จะเนี่ย how you lived and what kind of job you do or your choices นั่นน่ะมาชุงเด็กก็นั่นน่ะช่วยเด็กริงได้เลยเนี่ยว่าคริงครักนะเนี่ยว่า standard จีช่วยเด็ก maintain ซะล้างไม่ได้นักละแต่ว่า integrity เลยลักเนี่ยคริงกับตั้มตรันนั่นเลยอิลีมีเนี่ยขยะสิแล้วก็โอ้เฮียก็ช่วยก็ละก้าก็ชุงมีเนี่ยก็ที่เท่ก็อีทุ่มก็ละแต่น่ะถ้าจะสาวพาแล้วก็ริงก็พาแล้วก็วัดสิ้นน่ะเมื่อคืนนี้ถ้าจะสาวพาจะให้แล้วก็อีทุ่มบิงเลยละวิกุมถ้าจะไม่บิงน่ะอีทุ่มเลยละคะแนนมาอยู่ในก็ที่คุยถึงที่สุดช่วยบางไอ้เนอะอาจจะต้องวิญญาณ identity ฮีคิดละคลาจะก็เนื้อกละแต่อีกละแต่น่ะเชื่อมกับคุยในก็ที่อินน่ะอารมณ์ฮีเที่ยวหางไงช่วยบางไอ้เนอะอารมณ์อีทุ่มน่ะยังก็เลย put on Christ Jesus ก็ที่หางตั้งเลยไปอ่ะเวรชีอัคเนจค่ะเวรชีอัคเนจค่ะเวรชีจิสุคริสต์วิสแตนเดอร์จุยลักให้ได้อีทุ่มน่ะริงแล้วก็เอาไว้ก็ซากบ่าเอาไว้คริงครักถ้าได้ทุ่มน่ะริงแล้วก็ compromise มาซากก็อีทุ่มนี่มีปิงเลยขยะสิก็เลยเวรชีเนี่ยที่นี่อาทุ่มนี่ทุ่มนี่ look up ซากินก็อีทุ่มน่ะริงพาตะเลยค่ะอามิงมังเป็ดไตซาแล้วก็คริงครักคริงมาชุงน้ำริงเลยตะเลยค่ะน่าอีลีมินละจิปัตระเวรชีละจิปัตระจิบีที่ก็จิบีละมาทันนะรังมันก็จิชูดีไม่สิงสักละก็จีนี่ช่วยวางนี่เนอะสักละกันเดี๋ยวเราอีตัวเนอะเวิร์นไซต์ตั้งเลยทุ่มยังรู้มั้งก็อาจจะวิเท็กซ์ลี wake up it's a wake up call ฮิลี number one wake up อีทุ่มใน Romans 13 week 11 12 age ลีอินเนกป้าตั้มทรานอีทุ่มเนกป้าตั้มทราน and this too knowing the time that is already the hour for you to awaken from sleep. For now, salvation is nearer to us than when we believed. The night is almost gone and the day is at hand. Anna, and this too, the hope of the clay, Kiwangla, Atan Anahanga, Hai Mangale Hanga Hai, Lake Shijina, very shipping a lake Shina Chimmy, the lake Shui, Alungli, Rivrawi, Kapaning, Rivrawining committee fulfills happening, look ho, Laka, Chimang, hipping hill as happening. Katata, knowing the time in a Chondang, itum Machukangamli. No ignorance, oppositely to take about Rivrawi Tuiba, like a take a quit, important sana. Very shui alunglia, take a tailor like a Rivrawi, principal kilakler, take important sana. Jenna Hilly and Handle Baba, itum the tailor Gasaki Jiko. It is already the hour. Jenna, salvation is nearer to us. Jenna, the night is almost gone. The day is at hand, which being he. Urgency. Tata we had a call. Atamra had a call. Joke sing tangi call. The Gahangi. Itumli urgency. Jenna, the country low. Tak low. The itumli. Come a thought with Yani. We make up the are you spiritually awake? It is already the hour for you to awaken from sleep. Kapiwi aina ngakertuji kaji atamra haira ko. Paul na hangdak lay hi mangla renui pong li pidak lay ding ni ka hangno. Mi kai ka ba kapi hi ning ma tinglak ene pi. Thada ma thot khaleo da akon sha khaleo da thui kai ka ba alarm sang la ka
alam na thum bati si khong loi đó là mất thay cái gì người bay cái là cái cần là mất thay lá thật ta pi ngay được cái pi ác hả cái cần là pi rek là cái pi người bay pi rek chỉ bình lên mà thoát xí ác cả thầm mà mất thay ngay cái gì bao là thật ta cơ thật ta cái chân cất cái pi bình hier mà thoát cái liao ta ha cái thao của chị bay hier đấy đấy hili achu vare shipping cái chung cái pi rek cái gì thay rek cái gì vì rau cái shung hi thay sinh quy cái hai cái lấy cái cái vợ là cái thật ra thay rek là cái shung thì tụi nó mới sang ngay mà ta compromise cái sao mình ring đó là cái tụi mi mới cái thay thật ra thay rek là cái pi rek trắc đấy cô achu mang lại cái bông đi pi rek mi cái chung cái lấy vàng ấy nè vì ra nữa ra mà thoát cái thế là cái hili Paul na atang hili Rome le da klemi ping jili kham thot tui hey na thum ribrau tui hi ma ka thei hai re atang salvation ni maram le gi shu maram mathang tam thei sir hai la ka tha da na thum hi ribrau oddly pilot na da khui ribrau oddly pirate na da khui na thum hi hili thaka cái urgency ma le lak le da le hi ma mya ngai ribrau oddly na thum pai dam khui kho ji hi itu mui thoát thì là áp dụng phù sao ấy là tôi mà tay sân vai chỉ có thật ít thùng nhưng mà thỉnh nào hay thế cái chuyện ít thùng Tangkhul nào bình như là vì ra là nó mới sân mình đó thằng cái mấy sân mình với ăn lông li lại đi cái tầm hi in là nhà ngay là hay vậy promising sao là hay cái thoát cái chung cái này mà school cái mà tha li à thùng tầm là cái school cái mà tha li à thùng hi mà thằng tầm là khui ăn lông li education này là mà tha xong mình hay đâu Jena lai ketemu apong ni apa bing ning sang lak ke na school khamatha le kala tuition no khui mi la ka extra thada chung sa la da me promising sa la thai na ma chung la hai katam ko sure pong li mang san bai ma ne ka ti itum mi le ma yai kala itum sinalu pa la ara tan thai la khai itum ran thai la khai hey itum hi ara ukroli la shim khamatha tra ka saka la ka achi itum miwi mangali kasang hora ka chui kasang phokai re ka chui ata mai ka kasi itum lai ka chin marama itum mirin ni tam ko shu ko adung li kala ka singa khang la mathang tai sangai even ukrul town ma ji lo ramli village te na tam itum thong thang sing dak le hi matai sang le hing pik ka hai wa hi le hi re sang ko tam na ring pha nai wa hi lai ka tam ma pong li cái sinh khang mà pong li sinh na lupa lần mà pong li itu mi họ ta phun ra cái chụp hình này hay tự yang nên chỉ đi vậy thùng sai khờ cái chân cấp mong là vì thế sinh cái quỷ mong là vì school cái mà tha thì thùng pha cái mà pha lần chụp hình itu a주 sắc cái nằng han gì nữa itu mi cái chung cái nữa school cái mà tha và pha là cái mong là đến vì school cái mà tha và itu concern mới lấy cái cái là mong là đến vì cái này cái này cái thà tự lấy lạc lấy lần gì thùng mới phần nên khởi ra chung cái này mong là vì phải rau ớt li itum sắc tâm cái quy hi này cô thế là itum là Ephesians chapter 5:14 li Paul na cái hàng awake sleeper and arise from the dead and Christ will shine on you hili ana death arise from the dead cái hàng cái hi chân cấp vì ra đi mất thấy là salvation was some hang rang ji spiritually dead person being li ka hang ning ni ya direct like rivale khui sang hai la ka chi tha da unconscious sa la ka athumi ka chang ka tu morally sensitive kick ma sa la pam la ka tha da ring thui ka hai mi ping ji sak la ka na warning ka sa ni wo hili ana hang da lai ba hi ba hey na thum hi na thum mi mang la ni pong ni chi ka hai ta ka ma lai khờ nó thầm nó cỡ thui là cái nó thầm nó lắc lui cho hot na là cái hay even vì rau như vang cái gì sắp cũng cái gì lấy khờ vì ra là nó lý lắc lui cho cái horror mirin gì ring nó sắc lui xịt ra cái gì hàng lấy thế à chỉ thầm vì ra lấy khui sang nó cái tâm mà cái sang hay đấy khờ vì ra vì nín cái trang mà apong lấy thăng sanctification process mà thắt mà cái sự vang ấy nè ít thầm mình chỉ hai thằng tôi thấy là cái na ai na mà về si ác với alung li khang ngai kick mà thấy cái sang gì nữa itum na market li han thô tháp lô giật xả là
na variation ne ma variation ne gati wi alung li khang dai kick ma lai sino itum la na sexy la itum la ata atum mai nang rai cha ta sa tak lai alung li mi ping na variation ne gati ma variation ne gati ma thai kra atam ni ra hai ta ka itum achu variation now ping hi itum mi khring khrak li han na ka ri ra wi ning cha ka pong li ka li le le ji mung ga ting yi ma la Paul Corinthians ping li la ana ka shit ana ka hang 1 Corinthians chapter 15 with 34 li awake to righteousness and sin not for some have not the knowledge of God I speak to this to your shame hey commission khang rong ma sa la pirek ta kle ping ji na tum ji ka khek ot kho nga kar thui lo la ka commission khang rong sa lo morei ni maring lu ya lo morei ye ana tang khamang ya ni ka hor ma lei thu ta sa pha la ka khring mirin chi ka tha mirin ni khring mi mong ni na khui la ka a che thum ni nga kar thui lo ana nga kar thui lo atam hi pi sa tam ning ma nei chi thum ni hang hai de le sing ra pi thum li ma thot ta klei li na sang ka ila na la thuk la pe ne hi ke ka sa ra completion of salvation ara atang mathang wi phrase bi now salvation is nearer to us than when we believe kido an hang da here itum na ji shuli shi chang la ga khui ga sang when we believe ji shuli itum na khui sang ga hai tam li shi chang da khui sang ga hai de ka ji shuli khui sang la ga itum ya da mi sang ga hai ni itum wi hui ka mi salvation ma sam hang ma la ka an hili salvation ding na hai ra kho Rivrawi ning chang salvation ji khilak to je ka itum alimi ka sang born again ka sa ya it's a process ho go pok ara ka tha ka hili anahang da kle salvation is nearer ji ba ya glorification ni ka hang no itum hui khami rivrana itum ling atang khami aman le lok hui redemption hui process li itum matang tamra hai justification de justification nana ka chang ka about ra ia Jesu Christ with ti kamiri si chang hai ro ko ia Jesu now sao ro ko I wi mo re ka ya kle la phiao mi lak lo de Jesu ri sang la ka Jesu asin furor la ka na li ra wi now sa ka na li justify sa la ka hi pai khayon ma lai lui ma ne a chi ka pai ma lai ma ne ka chi li mai kap da si tha da justify sa ka mi chui ma thang li sanctification hi na achi itum ma chirang la kana tang da ok thili pam na la you process ni sanctify thar ga khui mi rin hi rin ka thum final ba na khir ga glorification ga ji here rivran itum ni Jesu Christ na ka thiwi ni ring shok la ga resurrection sa khai wi thili awi pusa glorified body sam ga phang tha ta itum ni la chi ka tha ma shman wi gi ji ma shui ni gi ji pusa phon khami atam thran chui glorification ji ga hang wo jen itum wi pusa itum mirin ni tek ma tai la khai stage akali khanga la ga itum rawi tha ta itum opri how to ko ji jena itum liver arwi hi justify sai sanctification processes at the kala glorification tiu ha ta de ka vi ran hang de ba salvation ga ji ya ka changkat ka singram ni dali mai kala ka hai apam ni chi shu wi tha ta vi rawi tha ta makarang la ka na tang da salvation hi wi ki ka hi process ima ko prangai ji ka hang wo jen an hi le ha de hey nan da Jesu Christ de khui sang la ga ri rawi now sa thang wi e na mathang zakra hi wi alung hi li ara o ka thui nga sang la ga Jesu na li awi tha ta nga sang nga saki ji hi nga nai me khar hai ra ko ji hi po na cha first century de ko bi de ta tha ka achi itum dia ka khang nai me hai ra ka ji hi ne wo chui wang e na itum process ni ta da Jesu li mi sang la ga khui ka sang wi baptize ka sa wi ji mang li tang hai ra ka hey taw ra itum wi salvation ni complete sa ki ji li ara ma no ra ko ji ma lai pai throughout the New Testament Christians are called to holy living in anticipating of the return of Jesus Christ hina itum me kama ai ne ka ja ara itum li ribrani mi sang hai thili ji shunara ki ji hi ngarai la ka ji shunara ki ji itum yang la ka ji look forward cha la ka itum otram ngat chu la ka
ก็เชื่อไปร้านอาหารตะเลยป้าบ่โอกกระทุยลิโอกทุยตะเลยเฮียหินะคำว่าใต้มันนิ่งมันเนเฮียถ้าตัวหุ่นกำลังเพลขนาดนี้ก็จันคัดตัวนี้ตัวมือสามันสมองกี่ก็สิ่งเราไม่ได้ก็จีพร้อมมีสักให้เนี่ยว่าจุยวางเงินนะอาชีพทุ่มนะยังว่ากี่จะ far side ก็สาเหตุอีตัวบริษัทก็ชีบุยตระการหลักพอนะอันนี้ฮิลีถ้าตัวเจ็บหลักให้ช่างหลักอันนี้โรมันซิเดียนสาวตัวช่างเลยสารตะคุยโรมันซิเดียนจะต้องเดือดมันก็ชุ่มในโลกคุยเจนอาฮิเขาก็พกเรียริงชิลักให้เนมลักให้ไปกรามมันนิ่งทำมันอาฮิเซนฮัตนูเมมเบอร์อักเนี่ยจุยลักให้คอนซิลวิเทมลักให้ไลค์เทมลักให้มีอักเนี่ยแกมิเลียลวิสิ่งนี้ตั้งมุคุยอักลักอาฮิเจนอาฮิโรมันซิติเซนก็จะชาบาฮิชาบาเวตั้มเลยอาฮิช่างเลยก็อาฮิจุยโลกคุยกับชอบมีอักเนี่ยแต่ถ้าเขาเอาสเตตัสจุยลักกันเลยก็สัตย์ก็อันนั้นจีก็ต้องก็จีเฮร์ให้แล้วก็อาบโอ้ก็ทุยดีโอ้ทุยง่ายลักไอ้เนี่ยปั๊มกี้ก็จีบ้าเสียก็ต้องมาไล่เซอร์ให้เลยก็ยังอาแล้วก็รีบเราไม่มีบางตัวโจ้ลักกันเลยเด็กเขาอันนั้นอัตตาอันนั้นอารมณ์สองเอาอัตตาเส้นเลยอันนั้น 2 Timothy 4:7-8 เลยขี้ห่างเลยก็ I have fought the good fight I have finished the course I have kept the faith in the future that is laid up for me, the ground of righteousness which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have loved his appearing. ยิสุคริสต์นะคราลีไงละก็เลยชิลักกันเอาหอนตะก็เลยมีกชีวดิก็เลยอิลีละริบรานะคำชั่งของเราคุยหอนมีกี่กจีอิลีริงผาไหนพอนะยังแต่อาเชียวกี่กจีเลยเอาไว้อากงฮิลีเอาไว้อากงฮิลีใครปักก็ได้เกิดตัดแล้วก็เชียวละอากุยจีลีรันดาฮาวละแต่พันิงละขังจีก็เขียก็ละขัดริงอักขันมันเลยลักละยาเอริบราวิคำชั่งของเราเนี่ยปองลีอีสามันสมองฮาวละเตก็เลยอินสากี่กจีก็ชุ่มลักอินสาเลยเตกจีอันน่ะหังชอบจีโน่เลยก็ชิงราบิงWe can be salvation and completion here, glorification. You go to Mumbai by me. At Christ's imminent return, the night is almost gone, and the day is at hand. Paul na hang dak lehi, ngayahi country ki jihara ko, laga ara na thor kasing da thang rao ra ko kachiyarhi itam na papake atam dan jishuraki kachiyi nai na haire. Itu naik jadi Bible ke patam terang, bikum mona morai salah kering dah kle, atam piri piri cung kemai thei, tang kamang li maya li mi nama kethei itu mi morai salah no. Cui wang ini anak hang dah kle papa, hey itu masjid kesang ngaping, kalau ke hang mengenal engkai sudah kle ping, kethei ngetata setel kle ping, itu mi atam je arak proti je hai, mana Rivrana je sunerak hai atam terang. 就选了么啦啥了了，那其他我那那位我个推个生海，一其他我那我以为我个推个生海，就为往那个整个整个个当啦啦来扣，啊了就为提里去比较个啥 judgment， 嘛，该个不然你么个推呀，嘛凶的么个啥病的，比较啥那个当地米了，可不然你个推呀病，不然我们哪里么凶了，啊个那个啥病的吧。แต่คำว่าอ่ะปั๊มก็เลยแต่คำว่าวิกุยฮอนจีมีแล้วก็เรื่องกับผ้าที่เลี้ยงพอกนาวกี่สิจุยว่างนี่นะพอในฮิลีอาลีทิ้งเงินกับผิดอ่ะมันลุงไม่ได้ทำอ่ะนี่ลีจอดลักกันเนี่ยสิกับฝุ่นก็จุ้งกับพุ่งแล้วก็คังแล้วก็อากุยรันดามีก็ให้อ่านอะไรอ่ะเอาวิริงกับผ้าเขาพกกี่จีอีที่ทั้งวันอีวิริงกับผ้าเขาพกนาวได้กี่จีเงยคุยแล้วก็จุยริบราลิซ้ำกับพังวิริงกับผ้าที่ได้ลักกี่อาชีฮิวิอินซิเดนทีรัชกเขาเราโคตั้งขมังนั่นตัวมีเงยาวอัตมจีการดุยกิจให้เราโคทักตัวสาวเราจี urgency เลยละไอ้เนี่ยก็ห่างเลยว่าอีตุ่มน่ะป้าจริงจี Matthew chapter 7 22-23 in the passage many will say to me on that day Lord Lord did we not prophesy in your name and in your name cast out demons and in your name performed many miracles and then I will declare to them I never knew you
depart from me you who practice lawlessness hi ping hi ka chang khat ta privra we ning ka chang we apong li ok thui da le privra na ning ka chang apong li zat ta le da phaning la ka ngarai ka sami te la ga ra ka tha ra ka chi shu ra khai atam thran chi thang on de ba la ka ya amai mai ka la ka lord chi ka ba se la ga ya itum da nawi ming sing la ka nawi tui hi ma tam chi thai ma la itum da nawi ming sing la ka chi pi ma ka sam sok ma la ka chi hi ring pha la ka na rang han re de la ga ya miracle ma da ka hai ot la chung sa de ki ji phata achi itum nung san ak ke na sa da ka malang za la ke na sa da ka le mi ka chung ga le tham ma rao la ne phaning la ka na lang sa na ka hai hi mo re ni de mi kai ko ba pro ho wang rivra le otram khang ching na lang sa na hai da rivra wi tui ba kwai tam ma le ji itum na phata chan cham itum na khar chana ka las ki ga Mary ena Martha wi atishuna anile ka hang tha ka Martha na ka chung wang lang sar la ka rivra wi chi shui tui na hwa tam ma le ji no ka Mary na chi shui tui ji ka sai ka khang na tam ran Martha na ngalang ni chung sar kho ka pha kha mai ba Mary na ka pam thi hai re ki ji achi itu mi ka chung alang sarna la ka ya ta rivra wi pacing ni pam la ka rivra wi tui na la ka rivra wi manga ta ma shung kui man ki ji ma sa khar bang chui mo re la te te ha tha kha ngalang sarna ta rivra le shepa ka sa hi mo re la ka le bai ka chân cấp rivra la ding chang ba na li cho la ka na sei tha ta sei lui tha ta na li ot sa la ko rivra wang ka pi ka pam sacrifice sa la ka sa chi mang na ding mo ka rivra na hang le ba ba holiness God is looking for holiness in your life iwi mirini mashung na khui thar ga khui ka achi tum na yang da le chi shui asakli ngrui ngai ngrui la ka chi shui identify sa ngum ji or chi important sa chi ita ta sa da atam kana wa de tum mai shi masam mang ga bai tum na la ko number 1 wake up call hey fresh shipping tum na tum rivrawi ning ga chang apong ni masala pi la ga ta unconscious sak hai tha le ko na tum na kar thilo ji ra kham thwa khani ni ka tha ka throw off heta haul throw off ara hili verse 12 p we aida thila ka 13 dile let us therefore lay aside the deeds of darkness and put on the armor of light let us behave properly as in the day not in carousing and drunkenness, not in sexual promiscuity and sensuality, not in strife and jealousy. Lay aside the deeds of darkness. Lay aside, forsake, meaning renouncing. Here I like, hima salimra, hima patre. Hima salimra ji itum na morai sa ka sa chung ga ji ara hima salimra ko da he ta hai la ka phata itum ka chang kat repentance na ya heling jang da la ya itum bare shipping achi hi familiar sa nai da rirawi tu ya ta da pa ga hai mi na lecture ka sa tam da na na ga khui la ta da sha khai thai da new thoughts akala ma sang lui la itum mi ya ta da ai hi la the chỉ là thế để bầm thủy cái cái chung người ba thì khi này ác thông người spiritually no really sensitive cái sao mà cái tâm thần không một tùy cái to người hít no người vang thật thật này cha thật thật quý cái gì các cái chân các cái tụm là mong là đến đi tụm là sensitive sao lắc cái này được lại bình bạc vì rau ít tùy tụm meditate sao lại cái thật khi này khi lắc to khi này cái gì chúc mấy đó khơi cái dạ tâm thần nó lấy vì rau nó tùy mi cái gì nữa cho nên mi cái của church thì bà là cái rirawi tui khang na tam tran so khami sam ko phangni la pichar sa sa la ka hanung thui ga hai chung ba chena ara hili an hang de ba ba itum ka chang ka practically itum rirawi li sang la ke je kha number 1 ni ma thuk phung ra rirawi tui khila ka ji khna khang la ka na phung ra ka khani ka li ka tha ka na khui ga hai ma thuk hai tam tran her ta hai itum mi more itum mi sa ka itum na
Twitter laga sak hai morai chung gai mathang her ga ta maning la itu mi mirin hilia morai kau khrewi morai ga thum na le laga hili ribrawi ka thar ribrawi mirin jmara pai chino marama itu mi mangla ka thar hia khama khau apam ni mara pam bai chino mangla ka thar hili rapam nga sak invite sak ge ka itu mi le da ka to nga sak shi itu noun sala ka itu hia ta ki ji hia important sana ne ji Mumbai bam. Itum very shipping na. Mangla ka thar li khanang khang sakhi. Mangla ka thar li enjoy sak hai pat li itum na morai kau hina. Itum morai hina tam ga chi de hina ali grief sang sakhi da hang de. Chui wang ina very shi sak hai tum bi. Hey, tang khamang ot sachi heta khabai lay aside salo ji hi. Hang itum morai sa shon na tam ga chi da. Kha ara ka thar itum na morai sa ta klei hi. Itum cái sân cái John nó nằm cái xì khăng ở vai thật là quỷ gì nữa moray sam man moray vitung li moray sam rồi đó là hi itum li cái sân cái John nó nằm cái xì khăng ở vai thật là quỷ nữa cái arai hiang ribrau li cái sân ở tâm trạng này khăng nằm cái xì cái John gì avu rai tam man là cái rivai quỷ là cái thở sa quỷ nữa ribrau li tui hi na itum li thở người sa ki chứ chui vang ini tu mi morai hi itum na hang phat la kan ning tai khu man ka hai thili atam mi ribrau tui pa ka ribrau tui ni tum thar na sak la ka ribrau tui ni itum li purify sanctify sami je na ribrau tui na ribai khu la ka ji shui acham maram di itum li mathang sang ka khu ji hi tar ka ne wa itum na zadrak hayu alung li nganam ga shi ka sang ka chon ga chung nga wai ka hai chi ara ribrau mangla ka thari pang shap in hi reverse salak mathang raita man khama khau raita man ka zatki gi hi mangla thari pangshap in saki gi ne ji it mam lai bai Ephesians chapter 4 22 to 24 padam than you were taught with regard to your former way of life to put off your old self which is being corrupted by its deceitful desires to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. In a rally some more than 25 years back, in a rally some kakuya tam than ring the pabale katala ribra in the window side thing I say in the window salak hai lag the e chukmachi in a rally and han Mara clear tongue governing Palaka as e rashi side, we rawi commission korong terek delay. Mara clear, Tata you create past life chimachuk lagot, except massacre and about. In a seasa lagot, we rally bottom trunk, we ran. So, 2 Corinthians chapter 5 is 17 winner. Therefore, if anybody is in Christ, he is a new creature. Cái chỉ có tham mía khăn là chỉ sụp cái sầu đi sang hai tâm trạng ai cái thờ ra mía khăn là sao rồi hai là khô chỉ xem mà lại đi cái chắc cái tờ hình hai chú assurance lấy lại cái ara mà thằng đi in là thằng hoan chỉ sẽ sao lại cái promise cái bỏ tâm trạng để ra mày ai nên là hàng được lấy mày ai cái ý à cái gì ninh dạng phải nói tùy mà tùy mi lo thì là sẽ sao lại cái ra tùy cái ba tâm trạng à rồi hiểu Ephesians chapter 4 vì in là xem mà in the potassium the kakatharaka no we karewe corrupt saga hai no we tuyar no we nature achamaram bing mathang here shock hai laka kachang ka ta chi shukrisaw asa khangrui ji phon kuido ji he we tuyar he ili promise khmia tam than ina ya bra chang ka te yi phaning lak ina e we sanctification the process si lungsan nak ina phok in a way hai in a personal in a mi kai kali va la ka ning ang te ga ha tam than atum min na mara kali ili manusia ai hi ka thai li ki sao rak la ka atum ni hi ka thai ki sao rak la I wi thar ga khui wi ring ga pha chi je na te atum wi atum na ka tha response sa ka chi na te ka I na sa ga khui thar ga khui wi I wi ring ga pha chi ka chang kat na veng kong hai jin te no dei ki sing ra Maram I will in the Namshi guy, Kakapika Kyangwi, Kapika Hai Iwi, Tataji, Kachankata Pride Chinaya, Mahang Pat Nila Pong with your Tamtra, G Hang Pat like a young we had a Thai in a hang shop high Tamtra,
iwi wang ngaven kong ai na iwi nganam gashi gasan ga jon ji khlata man chita kamena Paul na rally chang ka ta khui sang laga ring hai sala la rally autumn na thu sala la awi ning ni ma ga tun na trak lai de maram ma khyu wang na ana rally ma thirang laga church persecute ka sawi ta ka tong a chi ana phaning laga ning ning shei laga yan ta ya I hear chan ka chi ana ka chung ga kre cha ka ta la ana mathang hang laga ke ga yaroi li mang thum la awi khyon na tong la ta a ji phong sir in hang iwi khang na san hi iwi here tam ni ri rao lu kam shan ni mathang ta la ga kai khang hai apong ni ri ran khang ga ni de le sing raping ji shui a cham ri ki ji ji shui ka thara sari nga bai ki ji na wi ka cham ma sari ma he ta ran la kai na tang da ri ran na kli la ka thara sari ma mi pai ma ko ji wi bang na itum mi he will process Aru ili hang nak le itu mi ke cham nature hi corrupt sak hai nature ka kapi ka yang wi hi ka thawi hi itu ma chi thitrang la ka itu mi new self mara pai ma nei ji hi itu the tit khoi la ke heta bai sa putting on the protective light aru chi heta hai wi thili put on the armor of light ko ho itu na sa ke ji hi rai ni wo je ne ya God's own light provides divine protection in our battle. Itum na rai sa ta kle hiya tata jipiwi pangshap supernatural power jini kasui morewi system of this world li nradle how ka ta ya itum liya atum na yuig ni wo ka vi rawi pangshap ti tum na koi phung le ka sa tam than itum na full armor of God itum rai sari sa koi le ka salvation sa mang phung ra rawi tui phung phung ra khamai shung khang rong na chi ka tha anti-critical testimony kle tam than itum sa chak ki no ka chi mani nga kaya itum na sarada zadala atham wi nga thum ga hai itum morai kaw mani nga itum na mahang patrang nga chi morai ping itum ni khundang sa man na ka khang chi wi along ni ka khiyak wa dong ni tum lung san nak ina ma sa khari chui wang lak te je de hili hang de ba ba rawi pang shap li rawi ka horji itum pok wi la kharing ji tarkar sa no rawi armor ti tum sam phung ra itum na Ephesians 6:11-12 ka pa tam ran put on the full armor of God so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil for our struggle is not against flesh and blood but against the rulers against the powers against the world forces of this darkness itum nang radak lai hiya sashila ka haya chi piwi pang shap ni tum khang shung saw da rawi rai sak vai sari ji itum ngai phro kho ji sak ak in hang le de laga ana hili asingli pa ta tam dran garrosing and drunkenness kamang gazaling ro laga tum celebrate sa laga khamathan phusawi hila sensualism mo mangza laga ring pha laga tum celebrate ka sawi morai ayur yang laga ara hili ana hangdak le morai ka chung le ayur ka thala le hili phusawi khamathang khambang sexual promiscuity sensuality kala asingli strife and jealousy khangamu khangayamwi kala nipai bishiwi hi ka tha nature hi mi kumo le how ka ti mathang hi ta lo ji han mo ei shirapi mangla ka thar na control sang saklo khamang sa na control ma sa pai ma ko sui khang sai wi phusawi ning chang li tum atam is the compromise hat le ka chot chung ga le ji hi ka hi ka chui na ra rawi pang shop chi pok wi rawi pang shop pok hi ji re make up the itum thar phung ra chui thi ra ara chi thai le ka now le put on ji ya ana hili wake up hang hai chui thi li throw off la gara put on Peter le win ang ka thira chui thi li tum heta haur ara mawai ga khui but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh in regard to its lust verse 14 put on the Lord Jesus Christ itum na Jesu Christ li sari thadang mawai ki ji hi thata pai rak hai ling ne ka athang wi exli
ก็จะ Antioch เลย very shipping เลยอาตุมนะเฮ้ยจะชูกเดียวน่าแต่จะปัตตะเลยจีคิดว่านะจะชูวิอาตุอิตุมนะมากันนักเลยเพการก็ชีวิลิอีฮีจะชูสาสิจะก็ทัดสารโตก็เลยฮิกท่า situation เลยจะชูนะก็ทัดสารโตอันนั้นก็ทัดมากันโตอิตุม testimony อะไรจะชูมังมันนี่ละจะชูวิทีลีอิตุมเอาไว้ที่ก็ชูแล้วก็ชุ่มกันนะอิตุมลี testimony มีแล้วก็จะก็ให้ทัดอิตุมก็จดขนาดจังครับมันก็ทัดสารโตก็จะไป Hebrews chapter 12 verse 1 อีกปาตั้มทันโจอย่างนั้นนะทุกมีมังงาลี testimony witness ก็ชุ่มก็ให้มีให้รักโคแล้วก็จดก็จังตั้มลี persecution ก็ตั้มลีอาตุมนะพุ่งก็ให้จีนวิบังอ่ะแต่เพการมีก็ให้ก็อาตุมนะก็จีหังเลยเด้จุวิบังไอ้เนี่ยจิชูนะก็ทัดสารจิชูนะก็ทัด response สารโตจีอิตุมนะตั้มกุยเลยก็มาทั้งคริงอาตั้มตั้งอิตุมี nature อิตุมีอัจฉริมีจิชูริงอะไรกิจจีก็หังเลยอะไรหังตั้งเลยป้าว่าอิตุมีทัดจิชูสารีพรก็จวนจียังเลยก็สารก็จีมันนี่ก็อัจฉริทั้งมืออิตุมีกุยเลยก็สัตก็จีฮิดิ้งจางจีก็ริราวินาวราซาก็ให้อิตุมีลีริราวิสับจุยคุยเลยก็เชื่อมก็ให้จิชูริงอะไรก็ไว้ก็จีก็จังก็ริราวิดิ้งจางเด้Itu na Colossians chapter 2:7 kepatam tran. Having been firmly rooted and now being built up in Him and established in your faith, just as you were instructed and overflowing with gratitude. Jishu Christawi, kacangkat Jishu Christawi legacy. Jishu Christawi, testing kuyu along li itu mi. Tuklakai na ang yung shukui laga binga ka nawi mirin saka haira ka makangig ang tsurugi ta hangdak lay baba Jishu Krista wi along li tum ang yung tuklakai na shuga kuiji kiligla ka iwi achamaram iwi nature pinghi Jishu wi achamaram li conform sa laga itum mirin ni transform sa ka haira tili yang lo kaca area kecung kali maybe ina ipray beli katada treat sa kaci hi jisuna tamni ka hayo acha maram ni itum iwi sakai sat iklat ta treat ka sa ta na marali pribrawi lan la kai da chuwe along li ina legi shiwa along li discipline sa la ka naw ka iwi lan sin wi apong li pribrali ka changkat ta thai la ka pribrana ning ka chang apong li ngasip la ka na sing la ka manage ka sa Meninga ngasot na pingli ministry li meninga apong ngatay dali itum na ang yung titsa nakan na shukui ka hatam tran itum mirin ni makanggi no ana firmly rooted kasi kiligla ka no we mirin li area every area li tishui at some di trace sapay no hiwi apong li tishu hiwi apong li tishu din no we chung na da thai ka hatam tran nahi aling rui no Cui bangan na mirin area hili itum kaya ka sakta kuila ka rawin in the chan apong zili surrender sa ka submissive sa ka lek sing raping kai ka ba la sa thila ka bible na chung na pai kai ka ba devotion no thalak ne kui ka rivali miki ku apong li chaka ma nei rivali shepa sa ka rivawang kwishoki ku hi shepa ma nei chaka ma nei kala lek shiwi chumi thei Pio kamiwi, paning kamiwi area ka chung kami hitata jishui ang nam ni masam mangusno. Ka rira na hangda klay papa, ka changkat na surrender sa katam dran. Rirawi at chamaram din na wili klay tam dran. Nahi ang yung tuklak na shukui ka hai mi ak tata ring la ka na wili jishui sari ji matang pera ko ka ji bihad lay ko lay gisiraping. Philippians 3:13-14. Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet, but one thing I do, forgetting what lies behind me and reaching forward to what lies ahead, I press on toward the call for the prize of the upward call of God in Jesus Christ. Ana hang daglay, hey, iwi thui ka hai pingja, iba naura, ye herta hai matang. Laga ara matang zatra ka daglay matang mai khabai, marama ina rara daglay tamni sambangi ka chiwi prize chi saman chi chiri mang yang laga tukmai the hot na laga ina extra effort mi laga sa daglay ko chi
Paul na hang de awi go la we atasan di mai kala ke na samang ka bai ke ji chui wang na achi li Paul na rom we ping de hang de kla ya na tum ji shui sa re jing vai khoi la ka tu ka mai phe ka le sang lo ke ji la hang de le itum ling rai ke cha he ko li mi de le itum kaya kana dung san nak ne sa re no provision for the flesh in regard to its lust pusawi kamathang kamarang pusawi ning ka chang itum na provision ma mi la ka cha itum na Kambit sala ka itum na maya la ka moray di chika khai tam na tumi itum mo along ni matang develop sala ka hak sang rai sang ite itum mo ning na chang ini itum li get it away sala ka yield sala ka moray ji itum li rasang hai atam tran atum mi matang moray we athai le ka chung ka mathai shok ite ka chu ina itum na atum li space mi ka hai atam tran food hall mi ka hai atam tran ka tewin ho pok la ka matang ka ite chu wang ina anai liang de le hey pusawi kamathang kamarang pusawi ning da chang di football ma mi la ka chi shui khang rei sa re jing ka bai la ka sa lo je hang le de le gi sing ra pin a chi sak la ta da peptide sa la ka fresh ne de sa church ka ta pai ka ka chang ka sanctification the process chi shukri so asat itu mi sa re khang bai gi ri da itu mi morai kau ka tong ma chi heta hai la ka chu tung ni ngai ka khui ga ji sa ke de phai hi ma sang ka ri ran na hang de leเราเด็กมันได้จีตัวมันพุ่งผ่านมันสมองมันโคตรห่างไกลเลยมันต้องมันพุ่งผ่านแล้วกันสมองกับไว้ซาสเสียซาสเราเรื่องนั้นเลี้ยงชีวิตมันเริ่มมันเนี่ยเราไปคริ่งกับตัวเฮียสันขึ้นมาชุ่งอะไรขายดีสันไหมอีทุ่มมีกระชุ่งกันนะมึงเราอดในเซนซิทีฟมาซาละพี่ข้างไงทันตะเลยโคเราไปตัวกันนานแล้วนิ่งดีขี้กันละพับกับตาแล้วมันสมองมันเนี่ยก็เลยชาให้เลยก็จะวิกรันเด็ดคุยกับให้เลยก็ชุ่มกันเลยขันวิคริงกับตัวเฮียอาตมก็ชีเด็กคริงกับตัวสายเด็กอีทุ่มหนึ่งหนาวเจ้าไอ้เนี่ยพนิงคุยกับสักแล้วก็มาทุกสักไม่ลงก็เลยเหตุการณ์ที่ก็ชีทุ่มมีโมเรก็ต้องก็ชีละจะทิศมันแล้วก็ร่าจะช่วยอาจจะมาเริ่มที่อีทุ่มพ่นคุยกับไว้อีทุ่มมีนี่สารีกับไว้ตั้งกับไว้คุยกับไว้เมื่อจนมีลักเราจะเสียสัตว์เลยนั่นก็พาตั้มก็มีวันหนึ่งเชี่ยitu me kok rom ku putat chau shimling ga somehow ra hi ka tha ka zip le rang la ka tang da mi ga chi wi tung li praha ji shri christ lu commission va ri rawi le ga shi mang lang thru ngi yor khming so khmi chi aroi na thule ga tang ne mi ching do no amen